Muraho mwese abadukurikiye aho muherereye, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru arimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Turababwira ko i Kamonyi umuturage yateye grenade mu rugo rwa mugenzi we. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko muri Nigeria abaturage bagera kuri 40 biciwe mu gitero cya Boko Haram. Turaza kubabwira ko muri Uganda aho 6 biciwe mu gikorwa cyo kugerageza kwiba banke. Turaza kubabwira n'amakuru yo muri Qatar, uburyo bari gutanga icyizere ko intambara yo muri Gaza ishobora guhagarara vuba. Hanyuma turaza gusoreza amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'amasegonda make cyane, reka tugaruke tubaramburira ayo makuru. Kamonyi umuturage yateye grenade mu rugo rwa mugenzi we. Inzego rero zitandukanye zo mu karere ka Kamonyi ziri guhigisha uruhindu umuturage witwa Nkuringoma Jean Baptiste nyuma yo gutera igisasu cya grenade mu rugo rwa mugenzi we. Ibi byabereye mu kagari ka Kambati ho mu murenge wa Mugina mu ijoro ryakeye. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silver yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu Nkuringoma Jean Baptiste yateye grenade mu rugo rwa mugenzi we witwa Muganza Jean Marie Vianney, bikavuga ko yashakaga kwihimura kubera ko uyu Muganza afitanye urukundo rudasanzwe n'umugore we. Dr Nahayo aravuga ko uyu Nkuringoma yahise ayitera mu rugo rwa mugenzi we, ariko kubw'amahirwe ntihagire umuntu yica cyangwa se ngo ikomeretse. Gusa yafashe urugi rw'umuryango irarwangiza bikomeye cyane. Mu magambo yagize ati Nkuringoma akimara gutera iyo grenade yahise acika, ubu inzego zatangiye kumushakisha. Meya Nahayo aravuga ko yaturitse, abahuruye basanga ntawe yahitanye. Yavuze rero ko mu nzu imbere harimo ba nyiri urugo bose ntawe wakomerekejwe n'icyo gisasu cyo mu bwoko bwa grenade. Meya Nahayo rero akavuga ko inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano zagiyeyo ibi bikimara kuba, ubu zikaba ziri mu nteko y'abaturage kugira ngo zitange ihumure. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko Nkuringoma Jean Baptiste ari umuturage usanzwe ukora umwuga w'ubuhinzi, bukavuga ko wakoze ibi afatwa kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Murumva ko bitoroshye na gatoya cyane hariya i Kamonyi, aho umuturage yikora agafata grenade akajya kuyitera mu rugo rwa mugenzi we ngo kubera ko abona ko afitanye urukundo rwihariye n'umugore we. Reka rero aho ngaho tuhave tuze tubarambura n'amakuru arimo kuvugwa muri Nigeria. Muri Nigeria aho abaturage bagera kuri 40 biciwe mu gitero cya Boko Haram. Kuri iki cyumweru gishize abakekwaho kuba abarwanyi b'Ikisilamu bishe abahinzi 40 mu gitero cyagabwe ku baturage bo mu bwoko bwa Dumba mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta ya Borno, nk'uko umuyobozi mukuru muri iyi leta yabitangaje kuri uyu wa mbere ushize. Bivuga ko rero aba barwanyi ari abo mu mutwe witwaje intwaro wa Boko Haram na leta ya Kisilamu mu burengerazuba bwa Afurika, bakaba kandi baragabye ibitero byica mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria kuva mu mwaka wa 2009, byakuye mu byabo amamiliyoni kandi bigahitana ibihumbi. Igitero cyo ku cyumweru kibaye mu gihe hari ikibazo cy'ibiribwa gikabije muri Borno, cyongerewe n'umwuzuro muri Nzeri ndetse n'imyaka myinshi y'umutekano muke no gukura abantu mu byabo byatewe n'inyeshyamba. Komiseri ushinzwe amakuru Isman Tare yatangaje ko raporo ya mbere yerekana ko abahinzi barenze kuri koridoro y'umutekano yashyizweho n'igisirikare binjira mu gace kazwiho kubamwo ibikorwa by'inyeshyamba kandi kuzuyemo ibisasu bya mine. Tari yongeyeho ko abashinzwe umutekano bahatiwe gushaka niba hari abahinzi barokotse icyo gitero, nk'uko iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ibivuga. Guverineri wa Boko Haram guverineri wa Borno Babagana Zulum yamaganye icyo gitero mu ijambo rye,
ahamagara igisirikare gukurikirana no kwita byimazeyo ku bakoze ubwo bwicanyi. Murumva ko rero hariya mu gihugu cya Nigeria ibintu bitoroshye habe namba. Boko Haram ikomeje kugarika ingogo hariya muri kiriya gihugu. Mu masogo n'amakereka tugaruke tubabwira n'amakuru rero arimo kuvugwa i Kampala mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Kampala ho batandatu biciwe mu gikorwa cyo kugerageza kwiba banke. Igipolisi cya Uganda cyaburujemo umugambi usa nk'uw'ubwiyahuzi wo kwiba banke ya Stanbic mu isoko rya Acacia Mall, cyica abantu batandatu bakekwaho icyaha cyo kugerageza kwiba. Igipolisi cya Uganda ku mugoroba kuri uyu wa mbere tariki ya 13 Mutarama 2025 cyari cyabanje gutangaza ko hishwe 4, uwa gatanu wakomeretse bikomeye akaba yarafunzwe n'abapolisi mu bitaro byaho. Imibare rero nyuma ariko yaje kuba abantu batandatu biciwe muri icyo gikorwa. Iri tangazo rero ryongeyeho riti aba bantu bari basanzwe ku rutonde rwa polisi kandi bakekwaho kuba baragize uruhare mu bujura. Iki gikorwa rero bakavuga ko iki gikorwa rero cyihuse cy'abapolisi ko gishimwa cyane kuko ari intambwe ikomeye mu kurwanya ibyaha byateguwe i Kampala nk'uko bitangazwa na Chimp Reports. Ababyiboneye bavuga ko abapolisi bari benshi cyane aho bagose ako gace kandi banarinda umutekano w'abakiriya b'ubucuruzi. Bagakomeza bavuga rero ko nta muturage wigeze agirirwa nabi muri iki gikorwa. Polisi rero yavuze ko andi makuru agezweho ari mu mwirondoro bakekwaho icyaha ndetse n'ibisobanuro by'ibikorwa byabo bakekaga mbere bizatangazwa nyuma mu gihe iperereza rigikomeje. Mu kubaza rero mu mwaka wa 2024 polisi ya Uganda yatangaje ko hafashwe abantu barenga 200 mu gikorwa cya polisi cyo guhashya udutsiko two mu migi tugira uruhare mu bujura no kugaba ibitero ku bantu bitwaje imihoro bafite imitarimba ndetse n'inkoni. Urumva ko rero ni igikorwa cy'ubwiyahuzi cyabaye hariya muri Uganda ubwo abajura bari bashakaga gusahura banke, ariko batandatu muri bo bahise bahasiga ubuzima. Ibyo rero nibyo muri Uganda. Reka nyuma y'ako kananga tugaruke tubabwira n'amakuru arimo kuvugwa hariya muri Katari. Katari yo yatanze icyizere ko intambara yo muri Gaza ishobora guhagarara vuba. Guverinoma ya Katari yatangaje ko ibiganiro bimaze igihe byarananiranye hagati ya Israel n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas birimbanyije. Yasobanuye ko ibi biganiro biri kuganisha ku guhagarika intambara muri Gaza yatangiye mu Kwakira 2023 ndetse no kurekura imbohe zimaze umwaka n'amezi 3 zifashwe. Umuvugizi rero wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Katari Majid Al-Ansari kuri wa 14 Mutarama 2025 yabwiye itangazamakuru ko ibiganiro bya Israel na Hamas biri hafi kugera ku masezerano y'amahoro. Majid rero yagize ati ubu tugeze mu cyiciro cya nyuma kugira ngo amasezerano ashyirweho umukono ndetse hari icyizere ko azagerwaho. Mu gihe rero Hamas na Israel byasinya aya masezerano bizatanga agahenge ko muri Gaza bamaze igihe kinini bari mu buzima butoroshye mu nkambi z'impunzi, bamwe muri bo bakanagerwaho n'ibitero. Ni kenshi rero ibiganiro hagati ya Hamas na Israel byatanze icyizere cyo guhagarika intambara muri Gaza, ariko bigahagarara bitewe n'uko impande zombi zabaga zasubiranyemo zishinjanya gusubukura imirwano. Mu ijoro ryo kwa 13 Mutarama 2025 ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu byagaragaje ko hari icyizere cy'uko amasezerano y'amahoro na Hamas azagerwaho. Ibi rero kandi byagarutsweho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijambo yavugiye Washington DC.
yavugiye Washington DC ku wa 13 Mutarama ubwo yagaragazaga ibyo ubutegetsi bwe bwagezeho mu rwego rw'ububanyi n'amahanga. Perezida Joe Biden yatangaje ko kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya Israel na Hamas biri mu cyifuzo yatanze mu mezi ashize. Abagera rero ku 46,500 nibo bamaze kugwa mu bitero by'ingabo za Israel muri Gaza, mu gihe abagera ku 109 ndetse n'abantu 571 bakomeretse kuva intambara yatangira ku itariki ya 7 Ukwakira 2023. Ni amakuru rero yemejwe na Minisiteri y'Ububanyi na Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza. Murumva rero ko imirwano yo muri Gaza hari kugenda haboneka uburyo bwo kugira ngo abantu bakorane ibiganiro barebe ko intambara yahagarara, abaturage b'abasivile bakongera bakagira umutekano bagasubira mu byabo bagatekana. Murumva ko byaba ari inkuru nziza baramutse bumvikanye byose bikagenda neza. Reka rero nyuma y'ako kananga tugaruke tubabwira n'amakuru arimo kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kibumba Skoyi 25 na kajugujugu za FARDC zishe abasivili 10. Umutwe rero wa M23 ku wa mbere washinje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kwica abaturage b'abasivili 10 nyuma y'imirwano yasakiranyije impande zombi ku cyumweru gishize. Ni imirwano rero yabereye muri groupement ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Abanyamakuru babwiza bageze hafi y'imirwano yaberaga babonye impande zombi zikoresha ibibunda binini mu kurasana. Amakuru rero akavuga ko FARDC yarasaga kuri M23 ikoresheje imbunda nini yo mu bwoko bwa BM21. Ngiyi imbunda yitwa gute? Reka ndebe. Yakoreshaga imbunda nini cyane yo mu bwoko bwa BM21 grade. M23 nayo ikayisubiza ikoresheje igifaru. Mu masaha rero y'igitondo cyo ku cyumweru kandi imirwano yarimo ijya mbere hejuru mu kirunga cya Nyiragongo, aho M23 yari yateye ibirindiro umutwe wa FDL usanzwe uhafite. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru imirwano yafashe indi sura kuko FARDC yitabaje indege z'intambara zo mu bwoko bwa Skoy 25 na za kajugujugu mu rwego rwo gukumira M23 kwigira imbere ngo ibe yatera icyugazi umujyi wa Goma. Uriya mutwe rero mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawo Lawrence Kanyuka wavuze ko imirwano yo ku cyumweru gishize ikubiye mu bitero byiswe Operation Catapira 2 FARDC iherutse gutangiza yiciyemo abaturage 10 bose bishwe n'ingabo za leta, abantu 8 barakomereka. Kanyuka rero yagize ati ku cyumweru tariki ya 12 Mutarama ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero mu duce twinshi dutuwe cyane n'abaturage rikoresheje indege z'intambara na kajugujugu z'indwanyi by'umwihariko muri groupement ya Kibumba yo muri teritwari ya Nyiragongo. Ibyo bitero byasize hangiritse ingo ndetse n'imitungo y'abasivile, binatera impfu zibabaje z'abantu 7 bakuru ndetse n'abana 3, ndetse binakomeretsa bikomeye abandi bantu 8. Amafoto rero bwiza yahawe n'amasoko yayo yo muri M23 yerekana inzu nyinshi zasenyutse ndetse n'abantu bakomerekeye muri ibyo bitero. Murumva ko rero bitoroshye namba hariya muri RDC na munsi w'ubusa, abantu barakomeza gupfa, ibisasu bigakomeza guhitana abantu, ndetse kandi abasivile n'abasirikare bose niko bagenda bahagwa. Murumva ko rero ari ibintu bitoroshye habe namba. Reka rero dukomeze dushimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Iyi ni Magitar TV, ngende Emmanuel Nshimiyimana. Mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze yivange mu byanyu uko bwije nuko bukeye.